Ngiyakwamukela futhi asenze ezinye izibalo ezimbalwa zama-angle zemidlalo yama-angle. Asithembe ukuthi lokhu kuzokwenza uchwepheshe wemidlalo yama-angle. Asiqale-ke. Asithi siyazi lama-angle lawa alandelayo. Asithi siyazi ukuthi le angle lena ephezulu lena sithi siyazi ukuthi ingu-41 degrees yona, 41 degrees. Bese siphinde siyazi futhi ukuthi le angle lena ingu-113 degrees, 113 degrees. Bese-ke siphinde futhi sazi ukuthi lena yona i-angle ingu-101 degrees. Bese-ke okumele sikuthole lana injongo, iyo injongo yale midlalo lena. Sifuna ukwazi ukuthi yini le angle le. Sifuna ukwazi le angle lena ukuthi iyini. Ngiyakukhuthaza ukuthi uzizamele wena ngokwakho, umise lo mboniso lona bese uyazama ukuzenzela, bese uyadlalisa futhi lo mboniso lona. Ngiyathemba ukuthi ngaleso sikhathi leso ngizobe senginayo impendulo. Awuthi sibone-ke manje. Sazini lana sikwaziyo sazi ukuthi sinalokhu nalokhu. Bese kumele sithole lokhu, kumele sithole le angle lena. Manje-ke singayithola kanjani le angle lena? Uma besazi le angle le besothi supplementary, le angle lena nalena ibukeka inzima uma uyibuka kanjena, ngoba ayisiyingxenye ya-triangle noma yiphi triangle, kodwa-ke le triangle lena iyingxenye yale triangle lena. Ngakho-ke nasifuna lama-angle lawa a-green. Ama-angle lawa, uma singathola lama-angle lawa a-green, sizokwazi ukuthi sithole le angle lena e-brown, okuyiyona injongo yalo midlalo lena. Nalesi isikhathi esihle sokuthi ungamisa umboniso, ngoba sengikunikezile isu lana, kodwa ithi sibone le angle lena e-green le i-supplementary kule angle le. Uyayibona? Kusho ukuthi le angle lena e-green mayihlangana nale angle le e-purple kumele zenze 180 degrees, ngoba ama-angle a-supplementary enze 180 degrees. Ngakho-ke nale angle lena izoba ngu-79 degrees, ngoba zifinyelela ku-180 degrees. Manje-ke singayithola kanjani le angle le? Ihlezi le ekudeni yona le angle lena yodwa kule triangle lena kuphela, kodwa akusisizi lokho ukuthi sibe sicabanga kanjalo, ngoba siyazi le angle lena ngoba siyazi le angle lena sifuna yona vele. Manje-ke eyiphi enye i-triangle ekuyo, ngoba yile triangle lena, yabo, ufuna ukwazi ukuthi eyiphi enye i-triangle ekuyo. Ingakho-ke ngiyithanda le midlalo lena, ngoba lana inezinye ingakho ngithanda le midlalo le lama-angle lawa inkanyezi, ngoba lana uthola ama-triangle amaningi noma ungaqaphelanga, kodwa uma usubukisisa uyawabona. Njengalena engizoyidweba-ke manje triangle, uma uyibonela inkanyezi kanjena ingakudida ungayiboni, kodwa uma usuyicacisa kanjena uwakhiphela eceleni wona kanjena lama-triangle njengalena. Uyabo? Usuyabona ukuthi lana une-triangle lana. Bese-ke njengoba sesine-triangle lana, sifuna ukwazi le angle lena. Okuhle-ke lana ukuthi sinama-angle amabini. Wazini ngalokhu? Usuyazi ukuthi uma unama-angle amabini kulula ukuthola yesithathu. Ngakho-ke nasisenhlanhleni thina, ngoba sinawo amabini ama-angle. Ngakho ithi sibize le angle lena, sibize ngo-G. Sibize lo angle lena ngo-G oka-green. Sithi u-G ohlangane G angahlanganiswa no-113, phinde futhi ahlanganiswe
u-41 degrees. Kumele bakunikeze ubani? Kumele bahlangane bafinyelele ku-180 ngoba i-triangle ihlangana ifinyelele ku-180. Asibizele okay, asithi-ke G uhlangane no-154, 113 ohlangane no-41 u-154, bese-ke sisusa ngo-154 hlanga zombili, uzothola ubani? Uzothola u-26 degrees. Manje sesiseduze, sitholile u-G ngapha, siyazi le angle lena kumele sithole. Manje sesiyazi ukuthi kumele sithole le angle lena, ngakho-ke nalana lezi ziyingxenye yale triangle lena, uyabona ziyingxenye yale triangle lena, ngakho-ke kunama-angle amabini la, lama angle amabini azosisiza ukuthi sithole le angle lena u-x. Ngakho-ke nasithi u-x ohlanganiswe no-26 lesiqeda ukumthola, aphinde ehlanganiswe no-76 futhi 26 uhlanganiswe no-76 kunikeza ubani? Uzokunikeza uzokunikeza u-105 okulingana no-180, bese ususa ngo-105 hlanga zombili uzosala no-75 degrees. Ngakho-ke nale angle lena bekuthiwe siyifune ingu-75 degrees. Le angle lena nayi-ke ingu-75 degrees. Ngakho-ke nasesiqedile ngale nkanyezi yethu lena. Asiqhubeke senze eminye, senze esinye futhi isibalo. Uyabona ukuthi imidlalo yama-angle imnandi kanjani. Ngiyethemba ukuthi uzoyisebenzisa kanye nabangani bakho nidlale ngayo. Awuthi-ke manje ngidwebe amanye lana, kuzoba umdwebo ucacile nje. Hayi-ke dweba i-triangle, ngizofuna enye ukuthi ibe seceleni kwalena. Ngizofuna ukuthi kube nama-triangle amabini njena lana, nakho-ke nama-triangle amabini futhi lana-ke yini kumele siyithole nesinayo. Athi sibona uma ngizokutshena ukuthi le angle le enkulu le, tshena ukuthi le angle le yonke le le angle yonke lena ingu-86 degrees. Bese-ke siyazi ukuthi le angle le elaphansi ingu-28 degrees yona. Siphinde futhi sazi le angle lena ukuthi ingu-120 degrees yona. Injongo yethu kuloku ukuthi sithole i-angle, ukuthi sithole le angle le. Injongo yethu lana ukuthi sithole le angle lena, bese uma-ke sazile ukuthi sithole ukuthi yini le angle lena, bese-ke lana uma singathola le angle lena bese sisusa ngo-86 degrees, bese sithola impendulo yethu uma senze kanjalo. Ngakho-ke le angle lena ilula, asazi ama-angle amabini lana, uyabona sazi ama-angle amabini asibize ngo-y lena. Ngakho-ke asithi u-y ohlanganiswe no-122 angle yethu kuqala, aphinde futhi ahlanganiswe no-28 angle yethu yesibini. Lokhu kumele kukunikeze u-180. 122 ohlangane no-28 uzokunikeza u-150 okulingana no-180. Bese-ke uma ususa ngo-150 inhlanga zombili, u-y wakho uzoba ngu-30 degrees. Manje uma le ingu-30 degrees, i-angle enkulu ingu-86 degrees. Injongo yethu ukuthola le angle le.
injongo yethu ukuthola le angle lena, asiyibize ngo-x le angle lena, siyibize ngo-x. Ngakho-ke sizothi u-x ulingana no le angle lena enkulu engu-86 degrees esusa le angle esiqeda ukuyithola engu-30 degrees. Lokho kuzokunikeza ubani u-86 makasusa u-30 uzokunikeza u-56. Bese-ke asibona ukuthi singayithola ngenye indlela. Singathi noma sithola ngenye indlela, singathi le angle lena le ephansi ne masebenzisa enye indlela esingayithola ngayo. Singathi le angle le supplementary ku-angle 122. Ngakho-ke lena izoba ngubani ngoba kumele ehlangane afike ku-180, kusho ukuthi le angle lena izoba ngu-58 ngoba uma uhlanganisa u-58 no-122 bazokunikeza u-180. Ngakho-ke ingu-58. Manje-ke siyithola njani-ke le angle lena? Singabuka le triangle lena enkulu. Ngibona uma singabuka le triangle lena enkulu sazi kanye nalena singathola leyana. Ngakho-ke uma sesiyibukile kanjena le triangle lena enkulu kanjena, bese-ke sithi lana ngu-z, siyibize ngo-z lena. Siyazi lana ukuthi u-z uhlangane no-28 wahlangana futhi wahlangana no-86 uzokunikeza 180. Bese-ke u-z uhlangane no-28 uhlangane no-56 uzokunikeza 114. Bese susa 114 hlanga zombili, lokho kuzosinikeza u-66 degrees. Ngakho-ke u-z wethu ungu-66 degrees. Manje-ke u-z makangu-66 degrees, le angle le engu-58 degrees yona singasebenzisa lokhu ukuze sithole u-x wethu. Manje-ke sesisebenza ngale triangle lena encane, asisasebenzi ngale nkulu, sasebenza ngale triangle le encane ukuze sikwazi ukuthi sithole u-x wethu. Sothi u-x ohlanganiswe no-66 uphinde futhi ahlanganiswe no-58 kumele kukunikeze 180 degrees. Bese-ke u-x ohlanganiswe u-66 ohlanganiswe no-58 uzokunikeza ubani? Uzokunikeza u-124. Ngiyacabanga amaphosisi uzokunikeza u-154. Bese-ke ususa ngo-154 hlanga zombili uzothola ubani? Uzothola u-56 degrees. Ngabe ngenza iphutha yini uma ngibuka lapha? Cha, angenzanga iphutha la, angibhalanga kahle. Lo u-6 lona ngu-56 degrees ngoba u-86 ususa u-30 ngu-56. Bese ngicabanga ukuthi ngenze iphutha-ke lapho. Okay, angenzanga iphutha. Ngakho-ke uyabona lana ukuthi ziningi indlela ongabuka ngazo, ongenza ngazo ukuze uthole isisombululo sakho. Into emnandi-ke ngale midlalo lena yalama angles ukuthi ungakwazi ukuthola isisombululo ngendlela ezahlukene. Uyabona sisebenzisa indlela embili ezahlukene lana, kodwa ekugcineni sathola impendulo efanayo. Masibonane futhi.